Boy, maneh naha tiap pagi telat mulu sih. Salah alarm, Cong. Wah, emang alarm maneh bunyi jam sabaraha? Jam 5 biasa, teh halus. Terus kenapa telat atuh? Masalahna aing matiin sambil merem. Ya, jangan perem atuh. Refleks, Cong. Tangan aing disiplin daripada badan. Terus ayeuna gimana? Aing ganti suara alarmna kayak emak-emak marah. Efektif banget, sekali bunyi langsung bangun. Nah, itu bagus. Iya, sekarang aing bangun sambil deg-degan. Kirain emak maneh beneran datang. Lebih parah, aing bangun minta maaf dah aing teboga salah. Trauma digital eta ngaranna. Mana aya saran tuh me bisa bangun pagi? Aya, sare lebih cepat. Itu sih teori setiap orang. Ya, kalau maneh gak mau berubah, tong salahin alarm. Ya udah besok langsung aing set alarm pukul seberaha? Jam 5 sama cadangan, jam 5.01. Eta mah bukan cadangan, eta pengulangan kesalahan.